Nggih. Tapi tadi kita udah duluan gini loh. Banyak. Duluan ngomong. Nak. Apa ya? Inggih, sane mangkin jagi kawitin titiang. Tuk semo niki sane sampun preside nyarengin program live puniki. Ring rakinane puniki titiang kasudi nyarengin nagingin acarane puniki antuk ngaturang geguritan ginade lingar. Programe puniki kelaksanaan oleh program studi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali stah Empu Puturan Singarja. Sedurungi titiang ngelantur parikramane puniki ini ngajeng ngiring sareng sami nyakupang kalih lunas ring ide sang paragayan Aji Saraswati mangdane parikramane puniki memargi labde karya sidane inggih pangan. Om Swastiastu. Nggih, suksema niki ring para semeton sane sampun preside nyarengin live ring rakinane becik niki. Suksema katur ledangang puniki titiang wantah anggen titiang ngapaurukan ping kalih nginagingin galah riantukan puniki kewentanan aup jagate ring kanjekane mangkin inik pengerap dan sabe menawi tani makin ring stah ngemargiang program puniki nggih sani mangkin jagi lanturang titiang untuk nguacian ke kita. Om Aubibilang Mastun. Helingin sarang sinamya inggih Ratu idedane para pamiarsa sani gumanti wangiang titia melarapan raris antuk gegitane puniki titiang urun mapaungu mangdane setate eling ring ini kenapi punika Hindet panyungkan puniki kuyak tianyane sane pinake unteng bobosane sane katurang ring rakinane mangkin wantah ring kewentenan pengerab dan penyungkani punika wantah sangkani
Ian baosan titiang raris ring kewintenan panyungkani sane winten ring jagat sayu wakti akeh pesan punika carcan nih. Nanging silih tunggil punika sane winten sane mawit saking lanyaran. Ni kote pinaka Ring sejeroning lanyarane punika medaging wisio. Wisiane punika raris kebaos nikutin niki sampun sane bayo pesan ring ange sarirane ragane. ngawe peparune rusa Sangkan nikutine punika wisiane sane pinih agung punika mejanten sampun ngawinang rusak paru-parune. Lianan kene punika mejanten sampun winten pinyungkan jantung, hipertensi, miwah gangguan kehamilan. Kadi sapunika yan baosang. ngireng mangke kaliden aja makeja Duaning kadi sapunika ngiring sane mangkin dab-dabah impasang punika lanyarane. Pemkasnyane pisan majeng ring paro yewanane sami. aing hidedani sareng sami sanewang yang titiang punika iwawu prasida antuk titiang ngaturang geguritan pupuginada lingar peta. Inggih suksema katur majeng ring kampus Stah Empu Kuturan Singaraja program studi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali sane sampun micayang galah antuk titiang melajahkan pedewekan. Saya waktu akeh puniki kekirangannya nih tandukan sangkaning meled sangkaning demen melajahan keguritan punika presiden titiang sarang kalih urun mata tegar puniki nyarengin ledang angkin banget ledang. Nika taler suksema ring para semeton sane sampun nyarengin Prasida nyareng. nggih acarane puniki banget titiang lungsur Agung Pengampura dipet winten iwang antuk titiang sareng kalih. Aing hidedani sareng sami sanewang titiang punika geguritan sane sampun titiang ngaturang sekadi puniki. Kesampun punika inggih majeng ring adik-adik sane pacang ngelantur ke perguruan tinggi. Inggih durus titiang ngiring iriki bergabung sareng-sareng nggih
ring kampus Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali STAHN Puputuran Singaraja. Ini ya, Bu. Kenapa niki? Nggih. Santukan puniki sampun mewastu puput titiang ngaturang minangkadi pengayah-ngayahan ring rakinane mangkin ledangang rauh iriki dumun punika taler banget pinunas titiang majeng ring parejanane para makta sami punapi antuk irage mangnane setate nyaga kesehatan kadi sapunika mangnane imun niragane tetap kuat sehat napi yang sedano napi yang larapan winten punika nunas ajang-ajangan sane becik punika mangdaning nyalanang raris minakadi pekamkam sang meraga guru wisesa ketah ke bawah protokol kesehatan ngeten napi jas luwiring cuci tangan anggen hand sanitizer wireh pengerap dan sasabe sani kelintang mahkobaro puniki yan umpamang yang carut siate mesiat ngajak musuh sing tepuk kadi punapi antuk mangkin minap dabang mangdani raga tetate nemu ane madan kesehatan inggih wantah rauh iriki titiang sareng kalih presida nagingin acara puniki banget titiang lungsur para musuk semua ring sang sani medui acara Beli Juli titiang matur semua puniki antuk undangannya nih kenten titiang jagi ngelungsur gengrana pengampura minakadi wenten iwang tane sampun katurang titiang makali inggih maka wasananing ngiring sareng sami nguncarang paramosan Om Santi 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 Om. Oh baru ya? Itu apa Bu? Gimana tadi ya? Oh ya orang nontonnya. Oh sudah. Gimana dibilang? Gimana dibilang? Aduh. Itu Sudah, sudah, gimana? ya. Tambahkan coba tambahkan. Apa? Gimana? Ditambahkan aja itu kamera ya kalau. Hadirkan gulakan pendengar di kamera. Iya, coba aja. Nyambung. Berlanjut nih. Lihat teman jadi mana lihatnya? Oh itu dia Bu. Apa ini ya Bu? Iya itu udah semua yang lihat kamu. Jadi videonya. Ini maksud. Ah? Enggak. Oh iya iya. Tapi gimana caranya? Katanya